Kani gadega Batisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Kaseng sang perthai United Democratic Party UDP hagajingelang kabelalong ha Mawryngkneng hagani kasi sa jan balala kata hagakhat saw terik urisaw arhajar khatnyo kala Pynbna ya ka Kyrtong jong uba Pynehborlang Mukhim kum Kyrtong jong ka ubani Mawryngkneng na kaseng UDP hagani ka election MLA arhajar khat pra na ka 13 Mawryngkneng LA Constituency hagani ka jingelang kumbalai ja sans pangot ki patba kiba na kani ka constituency Kilawan ban kersyan bat aimin CM yuba Mukhim. Hakabau Presiden ke UDP Dr. Dan Keparoy ula penskem yuba Mukhim kum Kyrtong ke UDP. Hakini kijingilang lai don lang ru Working President ke UDP yuba polling do nalor kiwi kinong ilam jang kaseng UDP. Bat kalong tetap jong kecing sengan dan kecing kerben ba hakapur ke balingkot hilala bajadon lang krui kunde bat pentingna baka sorkar kawan cimti sat manai nangi kande ka sorkar riulo idon kadau kabas kam bat kerben ya ka jingjok nan ni ka constituency namau niu samnara ba lo de play isnam di beladap bat lo don lupa ya ni ka kiong ka vote bank ke jogu kupasan hajar tam 7,000 dam rei ye ka jusri jam ka sinchar khadar hakiliang baro bat ka bakta do ka ngai kedai bagani kecing persang ke joki bancok bapanne hakobor da gido gilat kidenti kedai ka jingma ka bakrau ya ka state ka jongi gidang ini dan tindiap ski ya ka jing persang bat jogi kenhun leno nasyang ukut bandrung haki benta jong ka garu hilsru lima kata ka kenhun ka mangitip ha ka ISIS bakumno makin la pentingna ba kini di constituency kamtam gibadon hagi kaput bat ka Garu Hills kinla bat pedno ya ka ban ge joki syaga kehun ka badon menta ngobor hi baro ki kwaem bo ba kede ulong ukadedin yung pi tuangan pik nene pi om apor bakre ni batitos ketapti to baro hakabom hakabom em nadon shibun bokram om dong sisen hakabom baru hakabom tengakwa kan petit yati baka parti jungi hedisha klade berai bakan skem bai ba kane undai kandidat jungi na kane ka konsi ban nakermen ka jingjop jungi kalong ka pelati kena ladapi baru hiai train nado mata batin ko jingmot banong ngin job hakalation ngin job batin penjob iba pene te pumlai shibun ba pene kani gulong kadak baka parti klasimi banong kandidat na kani ka konsensi kajin job kalong kajong i baka jong pi pumlai shibun ngala sarong le tikai nga hane pok konsensi bangasa rom jaga ketin jo kata nang tak kata berhap lagi hek keradang kan trisnong ngide ba so sarong kata ka digit so sarong tunga bat nga ong fe barok pidi ben so sarong bat mentakas ngai nga kwa bat pen ai ngadi so sarong jong phai balong kom ba sarong manga la manga bat kita gi pelok jong ngi wer khat fe kat nai ngidon ngadi so sarong ngong bangun rum so ko yirpi ban a ga ci sekri ba biang ba puras ba ngilolong kat nai tapi ngakwa ba so sarong lang ka so sarong lang mga ba kini kinong kisyan jang ba private so sarong maka meeting nga basawan ngi keluar gini gihe jong ga yirpi bomde show tang kan nai sausen kan nai raktai gi ba kular lang barna ha ka bom kajing bani so jong asya seperti itu ngada thau ngada wo ngade ban don ha ka parti ga baron ni ka discipline nongkong do na uro krim ka discipline o man to in endre balong barong ngai discipline ke bagi don PA han nai
Haga parti kongres. Ubunde sura MLA dan mulai dibenut. Boleh MLA dan jam MLA sura masuk terus tu. Anda datang ke pulau sana pun kau bisa terus cek election. Haga parti UDP. Kini kirong nabak kia buron iwe pat. But dah kau burung dia mama betul. Walau dah job show kau melandi kita respect. But burung kam hai banyak kini pat kita kam nakana. Baru ki ong ba. Ba Paul ba Jimno tong kam no ban long ludiar jong UDP. Te berlin nama kai ketim. Regi burung ya senior jong kai. Nama dia makai ki bala pendem ya kan parti UDP. Ngado baka hadok menta ba ngakremen bakam nom biak no. Nama ka don ya seniority. Kajing burung ya seniority. Barhadok menta isar doni pat ya presiden barang ba tak badala bakit dia bakit tang ba kinong ilam jepi kimi no ngamo itu presiden kami bakit mure ngiya ket lang nakata-kata bi ay ba parti UP kapiang bakalong kum nay gembolong mentah kabaan habadon hakan parti don kam ban don unang ikasan lang uba kop ke jingmot jing bekat uba inwi ban iji mochat ban ro ba krem kata-kata tim ba krem na paper ba Sar Jimino, iba Jimino pada bapot, bakrian pun nama tak ri, bakal saya penolong. Dikatakan pada pelong yang na, bagai ban rung siapa UDP.